Nema šta ne bije, ubi sve 4 strane. Gledati maket. 15 do 6 iskrati krene, odmore za ručak, kad ruča i nastavi opet. Sve iz početka. Bijelo bije. Jeste bili na bunker gore? Da, iz zadnje istorene do Ivanjice. Udri sad, poskače. Ide da zakolje nekoga našega. Vidi onoga gore. Koliko je vaš bilo na brigadu? Pa sve ukupno kad saberemo moj vod je bio otprilike negdje 25-6 ljudi. Sve ukupno 40-50 ljudi, to je plafon, to je maksimala neka. A gledali smo i svaki dan. Slagat neću, ali ispod 1000 nije bilo nikada. Nijednog časa, vjerujem. Idem odavde do Zagreba i bilo gdje, sve dok se ne smire, do ove beštije po vampire ne shvate, da se ništa oružje ne može riješiti, nego samo mirnim razgovorima i nekim razumnim ponašanjem da se zna ovo je tvoje, ovo je moje, idemo se dogovarati, a ne metak i ne bombe. Tako se ne vodi ni život, ni suživot, ni politika, ništa. To ne ide. Jer nema tu života. To samo može rast mržnja ko korov. Otiće u đavla sve. Sad ste u Dubrovniku, a vojska je dala zahtjev da se predate i razoružate. Ne, nikad. Ja znam da se ovdje niko predat neće. Ovo što ja znam. Moji ljudi i naši, koji su spremni da se bore, koji imaju neke svoje ideale, ne ulazim u ovi nego mnogo njih, koji španciraju s menjušom mušu, puši travu dolje. I zaza se po gradu, malte neko da je to nečiji 10. grad, ko da se ne vodi rat. Ja kad siđem u stari grad, ja se izgubim. Ja došao paust mjesec, s Marsa došao ovdje. A mi gore, hajde, vi ste topovska hrana i udrite vi, znate. To je užas, ne znam, ne mogu da shvatim taj mentalitet. To je za mene nešto nepojmljivo. Ne mogu jednostavno shvatim to. I do kada? Do beskraja, ako se misli da ovdje kraja nema. Dok ne shvate i ovi gore, od Srbije prije svega i Miloševića, pa i tužno da se urazumi pojedinim stvarima, jer ne može se brtati. Naša kolektivna svijest ipak nakon ovih 27 dana pomalo i iscrpljena i povjerenje u sve. Pomalo poljuljano, ali zapravo niko od nas ne očekuje da ovo primjere, da je s ovim primjerem završeno, nego ovako intimno ljudi tek smatraju da prava tragedija nama i predstaje. Ne vjerujemo još, zaista. So it is the last house. Yes, it is I can see with my eyes now. It's the last house. A da nije kroz... Može ima
Možemo dole? Slikaš li ovo? Je li jeres vjerovat čovjeku i kad su se teška skupila vremena? Zna li iko u ovom bespomoću sem brojeva ljudima imena? Šta nam se ovo dešava? Čini mi se gnižemo tunelom na čijem se kraju svjetlost luti, pa pođemo, a nebo se za nama obruši, u bijedu kasnimo, nigdje ne stižemo. Šta nam se ovo dešava? Pred svima se pusti zamaglili snovi, za drugo sam rasto, a vidi gdje padoh. Dok se kolju bijesni i divlji vukovi, krv prolijeva jadno zabludnjelo stadu. Ko to kosti paca da nas isposvađa, ko da mržnja slijepa koštala nas nije. A vjerujem ipak da izlaza ima i putava novih muka i nevolja i da nije jeres vjerovat ljudima, još je zdravog žita sred ovog kukolja.